Mbula to you all, thank you very much for being with us today for the market day. We do hope that you enjoy while you're here. If you're here again next week, you will be again on next week. The market day start from the 10 o'clock till 1. Thank you. Once again, Vinaka, and we hope that you will enjoy your holidays. We katatungan na London na kawinisingandai. Wanananu ni magsir, mendor share me botai. Ano bukun ni lenga wala kama yado me maleta nangone. Asanga may kadibi no nanumbulan na lwe choweli. O nanuma menda na dobat menda na share. Ana kena wananumi nambula sa may kadibi. Ni sa yado na lewan kurang sa sulio kukuha. Sa kotatantal ko chobo me bon jinjebol do na tinganan. Ikenda do na kawni sine na isergo sa utay no mo wale. O sibi na wala sa may kadibi na nambula. Run.